Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Qed jonqos. It-testjatu lest ġifieri. Aw, fidejk, jekk inħexa fidejk. Hello guys, ġejna episode oħra. U għadna u għed il-ned u mixjien u nikbru u neżagġeraw. Jina nonqos jgħat eċed fuq id-dieta. Illum, it's a red day. Red letter day jadula. Red letter? Għax għanna l-ewwel mara sewda f'Malta. Xiex li ġiet Malta in ġenerali? Le, l-ewwel mara sewda aċċettata f'Malta. Apart id-dej, kesma. Le. Oh my gosh, what an introduction. Wow. Semmili. Mara sewda fuq il-television Malti. Memx vera. Memx. You got a point. Memx. Aħna razzisti l-Maltin fuq il-nisa suwed fuq il-television. Għajli Montezin wara xemxata ta' Kristu, le? Ma toċ. Għanna l-naledi maħna, għanna l-naledi soħol. What's my last name? It's always fucked up for me. Ħanara, zom. Għandek fuq Instagram. What was that with the clocks? Dimalla web dit tafas il-gas. B'exclamation markos. Proset. Xini kun jommok iġifiri zom għada? My last name is Sehloho. Selo. Sehloho. Għaliex, ismani, għaliex. Le, għaliex, tippruvaw biex nejdu isimkom irrit nifga. What's your problem? Għaliex, għaliex mux soloħjew. Għaliex irrit nejda tjieħu. Because the language is like that. So, for example, I have a friend whose name was Praise Kufakurambui. Praise Kufakurambui. Kufakurambui. Ma that's okay. That's okay. Kun jomok jisek għatneħi velcro. Nara, jien, kif ġejda? Sehloho. Eżat, jisek għandek bronkite għawi. Eżat, Iswan imeġa punis. Isment batta fas il-gas, unsejtom sponsors. Ejja, le, ma dulet, ħajaslu, dowri, ejja. Go for it. Jena, Tibdi, ħaneħdu 2 minutes kemm nsemmuna għal sponsors. So, il-sotto zero li djem juħsibna bil-goodies, għaw wahda l-lum, li mux bil-nejk, għadhom ma għataw li s-saqajja sissa. Għaxan mill-riħa ġeja. Di, men. Di. Oh my Di God. sabala. Eżat. ħafna tajjeb. Sweet toothness. A to Z Electronics li dejjem jieħu ħsibna bil-tech u anka bl-air conditioning l-dcasefactory.com għal case mobile cases vera cool tista' tiċċekkjahom hemm dcasefactory.com onlineintimates.com ukoll li għandhom il-ġugarelli tal-adulti. Grown up toys for fun times. 5 points growing for new age ficuses. U l-delete.mt u għed mill-ġodda maħna proprietajiet u xnafjen delete.mt u Fire and Fork li this is one of our new sponsors u kol ser nibdaw neħdu l-patruni esma tinin qabrik men ħagġa fidej kostja. Maħnetna li inti ħatibda tuħu naqridni fidejk daw l-affajiet u kol għax għetli biex nejnek hemm il-Fire and Fork li dawna ħajkollhom every Wednesday? Every Wednesday ser kollhom il-all you can eat meat and it's not just meat, mux all you can eat meat. Kolla xaħamet, it's all you can eat meat. Ribajzu daw l-affarijiet li it's like a buffet of meat, just ħallas prezzi għadda sek. It's always on Wednesday u ħassan nibda nieħdu l-patruni tagħna wkoll għandna l-ewwel event hemmhekk. Il-patruni tagħna mistenni bid-discount. Talking about patruni għandna guests hawnhekk magħna li ġew jarawna. Thank you very very much tas-sosten. Guys, kellha tiġi waħda Maraja? Demel u zibel u liba. Għaxdi, we gave her preference over everybody u maġiġ dolodu. Maġiġ. Literalment maġiġ. Mettartu ma daw. L-ewwel qabel kollox. Thank you, Naledi tal-li għacċettajtu ġejt naqqa saħdejna. Thank you. I always listen to you guys. What, you? I always listen to your podcast. Always? She's a big fan, ġifieri. I like it. Soqt nidħol fid-dettal ġara reċentament. Ġara. Ma tafx ġara reċentament.
Waqajna binja bidda. Meta bdejt kors Stilnox, ħabba fija ġifieri. Xanax. Xanax, Mux il-mandek xtaqsam ta' ġifieri, ma xaħt ħabib tijek. Aħna mux sanoqdu nitkelmu fuq, inti saqsejtna, t-nasma jem jista' jkun ma noqdux nitkelmu fuq ħafna sex talk u dal-affarijiet. Aħna kjow bekk nafu li inti sex life tijek għamin xejt betu xi 8-9 eluf. Ximkinem? Imma ħanibdew fuq ekka, inti jettinna, iżom naqra, inti jettinna, people think I am a prostitute. Listen, when you live in Dubai, that's the first thing. If you're good looking and you live in Dubai, unfortunately, people have this stereotype of you're a working girl or you're in real estate. So it's either or. And so you're full-time living Dubai, ġifieri, parissa? Yes, full-time You're living here on in holiday, Dubai. I'm here on holiday for about a week. And I'm leaving tomorrow, actually. Xaħna ħanistaw nejdu li inti nżilt tapposta biex tagħmel dal-programma. Ma tafx li nizlet biex tivvota lejbera. Għasli ma tidirx. Għaxet bħalissa qed nirrekordjaw fil-ġurnata tal-elezzjoni. Xaħna l-azzobna. Imma you're actually an escort, sewa? No. Bil-Cosworth. No, I'm not. Xieġifieri No. I'm a personal assistant. Oh, a PA. A PA. All right, fibdek. Not an escort. Not an escort, No, darling. Eżat. Nistejna l-programma ħana nistaw morru lem? Oh my God. No. Nistaw nirringrazzjak ġa semmi waħda l-sponsors ta' ħanżarmaw tal-li biex hekk. Grazzi għamna. Patrijuni da xar, ntukom il-flus l-ura, fakita. Le, imma zomnara, jira. Oh, the Cosworth, it goes from the back, eh? It goes like this, ostja. Ora, xtamel bħala PA. Le, għaxem hemm din naqa misconception, vera li PA tipo, inti għat il-personal assistant ta' xaħat għandu balla liri, li mandux għabtit jgħamil il-xittu għadura ħagġib li xaħat responsabli li jgħaf jgħamil il-xittu. U ħafna minnom forsi jgħamlu ħafna zjeta xit mill-li ġast jgħamlu xit. I get it. And for example, my previous boss, it was kind of like situation was like, oh, what's going on here, you know? But Bossu jħet għandek ġifieri. before, no. I've had two, but now I changed and... He was kienet Mela freelancer ġifieri, mux. No, I was first with that part and then I stopped it and I moved to a different company. So, Ġifieri ma jkollokx with a ħafna woman now. bosses flejlu jħet hekk. I ħafna, can't. you will not have lots of people to assist in one in one night. U tiftakar kif jieħdu l-kafe kull wieħed ostja. Ma nafx. I have a good memory. Alright, okay, tajjeb. So, U inti ġifieri pala personal assistant. Issa ħalli honest to God. What does indeed the assisting in? In ġenerali qed ngħidlek tipo So- vera, xi meta tgħid personal assistant vera ma naf. Tot tagħmlu l-emails le. whatever. Like, whatever. So if you need assistance, example, if you want to book a flight, I'll take care of Fidei. it. You want to book a reservation, Esatto, I'll take care of fidei. it. Airbnbs and what else? Ordering food, deliveries, making sure everyone is paid, making sure the pool is clean, Esatto, making esatto. sure all of the things that you don't want to do, basically. And Paying it- bills and- on me. And Bil-kop toqgħod nadda fil-pool. Yes, in a bikini, you know? u l-mara tiegħu toħodlu ħsiebha wkoll jew No. le. No woman. No. Le, alright, okay. X'għax ikun Laqas jekk ġifieri jekk nikri kull mara tiegħi jiena tkun trid pereżempju bela kafe ma taqdiex. Li biss taqdiex. Alright, okay. Għax kiku vera, immaġina inti boss, CEO ta' kumpani, għandek PA. U tiġi il-mara u s-sib il-naledi, I mean, beautiful woman, tolek, tgħid dana ħajam il-ġurnata sieħa ma di. Balla ġliet u panik. Jiena l-mara tiegħi kieku ġibni fix-xit, naħseb jiena jkolli trouble id-dar. Inti PA raġel trid, Jiena l-iktar PA, jekk jista' jkun PA bla saqaj fuq skateboard. Jiġi jagħmel l-xit, ek, hopefully. PA Raġel, ta' xi 60 sena. PA mara raġel, le? Tajjeb ukoll ma ġara xejn. Naċċettaħ il-mara tiegħek. Laqwa li fuq skateboard.
Importanti, eżatt. Le jiena ninkwieta daw l-affarijiet. Għax inti mela jiena studjajt, studjajt l-xogħol, whatever, bdejt għamilt courses u dħalt fil-marketing u marketing manager. Jiena l-omja tilet jiena ħansir marketing manager, xinkun fil-marketing. Għallet proset ibni. JD għamel l-istess, jiena ħanditħol fl-entertainment, ħankun fuq il-radio u hekk, proset. Inti ma nafx taġfiri, ma kiku jiena kell-mur missieri ngħidlu jiena ħamur Dubai. Ħansir PA. U ħansir personal assistant ta' wieħed għandu balla flus. Se tagħmel? Ma nafx li jritu. Listen, the way it happened was actually really funny because I didn't go initially to Dubai for that. I was working first in a club. Okay. And it was like this 3-month contract or whatever, but after 1 month, I was always over it. Clubs in Dubai. Yes. Imma da xie xorbu l-ma tal-video. Right. You have no idea how much these people spend. But they can drink alcohol in Dubai. Yes. What you... I'm fucking I'm an idiot, so no, everything. So people think that Dubai is like the strict place. Well, it is, and you have to stay covered. But it's not like that anymore. It's completely different. There's people in bikinis walking by the hotels, and yeah, it's wild. Kolla bil-koswert ikunu daw, ġifieri kolla jkollhom PA. Kolla jkollhom. Yeah, vera. The money that is spent in Dubai is crazy on alcohol. On alcohol. And they don't even drink. So tourists can go, they spend whatever they want to spend, but the people who are actually in Dubai, they will go like enjoy the evening and buy like for everyone else, and they just joqogħdu hemm. X'firek inti Musulman toqgħod tara nies jieħdu baż jixorbu u inti toqgħod hemm tidej. No, they just invite pretty girls on the table, I mean. So mux għax bullshit il-Musulmani jixorbu minn taħt. They just drink a bit. Some people don't, some people do. It's just depends on the person. Ikxifhom naqa jixorbu. I have to go back tomorrow, so they gotta let me in, okay? Isma, għaxdi hemm dil-istigma fuq il-PA. Għax kulħadd fuq il-PA. Fuq il-Planning Authority. Rrid noqgħod ngħid PA ġo moħħi u titkellem PA biex ma nitfixkilx. Eżatt. Aħna basically everything we have written escort we switched it to PA. Yes, sorry. You have to adapt now. On the fly. Imma peress li da fuq il-PA hemm dil-istigma li jaħsbukom tagħmlu xogħol ieħor. Aħna għandna xi intervista, għamilna xi intervista. Di mhux eżatt intervista, għamel intervista PJ, sorry, JD, għax dan għallax bl-acronyms intom bellaħtuni, bil-J's u P's u whatever. U għandna programmi ieħor nibda joħroġ pjuttost regolari u dana ħataraw hekk u kien hemm xi ħadd li kien jaħdem miegħek għax inti tagħmel ħafna your Instagram, you're very avid on Instagram, no, as in you're very social person. Allora ġibna xi ħadd li dana kien jgħinek inti u qed tibni il-portfolio il-karriera tiegħek. Allora waqt għandek tista' tara Bajt Molly. Insalmilkom eżis telespettaturi u nilqawkom magħna għal edizzjoni oħra ta' Bajt Molly. Il-mistieden tagħna tal-lum huwa fotografu u kif ukoll reddieħ ta' fama internazzjonali. Ġi hawnhekk biex ikellimna fuq il-ħabiba tagħna Naledi. Ma nallum Koko O'Hara. Grazzi JD ta' din l-intervista u grazzi wkoll Naledi tal-li tatni xogħol għax kien ma kienx għaliha għadni qed nerda żbub biex ikolli biex nitrejaq fil-parking ta' Rinella. Mhux billi bata JD. Ġieli kont naqbad nerda l-ewwel żoff fis-sita ta' filgħodu u naqaf inġib l-aħħar wieħed f'neqsin 5. Kelli ħeffa God bless JD titarani, kien jażbuni qed nixrob tużan oysters jew nibla l-libaq. Ġieli kont ħallihom ibamlu li miwara ta' wkoll. Imma kont iżhom expensive ħafna 550 u Mentos. Ma dak kien żmien ieħor. Dak nitkellmu jisu xi 10 snin ilu, jiġri qas condoms kienu għadhom avvintaw. Daru innhom break bejn żopp u ieħor u nara Mars għalija twila sabiħa. Kafellatte iktar minn cappuccino bil-ħalib tal-bot. Insomma bdiet tawweġ bl-Ingliż iktar minn Manuel li sajjer u qalt li jien m'għandix għalfejn beħ ġismi iktar għall-flus. U x'għamilt Koko? Smajt minna u waqaft. Sejfitni xaġġa tal-flus u issa ġibt żewġ boys mill-Peru qed inħaddem lilhom. Qodner is-saqaf ta' ħalqi. Irridu jbatlu l-bajt ġo xi ħadd, ibatluhom ġo xi ħadd li ketxieħ il-barra mis-sier u qed imut bil-ġuħ. Xala żabbi. U l-Peruvjani missom jingrazzjaw l-Alla tajthom ċans jalqu 18-il sena qabel ma tfajthom ġo container lura l Malta.
Madon, titarani xi mortix burom mill-Freeport, ma. Thunder u Debbolis neħriġtom minn film ta' Auschwitz. Ġifieri inti qed tisħaq illi Naledi ħarġetek mill-ħara. Ħara. JD, ma stajt nibqa' sejjer ekku. Sa dak iż-żmien kont diġà waqgħid darbtejn OD u darbtejn li huma kienu overdose ta' gonorrhea. Allura, il-ħajja titgawdija u l-ħajja qasira. Fil-ħajja titagħmel dak li jissodisfak. Fil-kastejn nitallaq waqt l-inġiba. Imma apparti hekk, l-ewwel darba li kienu arrestawni, id-depo kienu ħadu li żewġ ritratti għall-file u bħal speċi minn hemm qabadt il-fotografija. Wara skoprit li Naledi ftaħna kumpanija flimkien u peress li Naledi bajda u sewda, il-kumpanija semmejnija Juventus. Karattru ieħor, il-PJ Koko O'Hara. The picture. I love it. Dana, you had fun working with him, this person. Yes. You saved him, salvajtu, Naledi. Yes, Kollox fidejk. ħabibtek għaltinna l-iltaqat miegħek. Arwenin. Spiegħanna naqqa l-istorja kif kienet eżatt. I mean, isn't that how you guys met? Also? Not exactly, le. Isn't that how all friends meet? Not all friends meet like that, le, believe me. Mala fama għana. Għajdinna kif Aħna naħseb if we ever meet each other naked. Sorry, naqleb. You know, int. Sorry, qed naqleb. Naħseb Perfetta, eżatt, tostja il-line għat eżatt fil-istorja. Xiex. naħseb vera jkollna bonding experience qawwi aħna. Għax itnejdu da zaħira. It's the next level, you know. It really creates a stronger bond in the friendship. Di xaġa li tamlu nisapparti. Sorry. Kompli, le, faqa naħseb. Aħseb kent, di xaġa li tamlu hekk, nisa li you enjoy seeing your friends naked. We don't. We fucking don't. Dan l-ġir ma nfittxu iġ, ma nisa jisom jamlu apposta. Jinta piġi għat ma rajti l No, it's very common for women to just walk around naked, get ready. And it's normal. You don't check each other out. No, we just... Okay, whatever. Sometimes like, oh, what's this on my back? Oh, check it out. What will be on your back? Whatever. Whatever you need. I got you. Fuq il-pono, di għannek għam mistoqsija, fuq il-pono trid nistaqsija. Jista' jkun. Imma dak hemm wieħed, hemm wieħed. Vera nixtieq insibu Madonna, ma nistax insibu, I forgot his name. Maybe at online. Dana I'm assuming he's gay. Imma he vera jemmen u jgħid li l-irġiel biex jiltaqaw jgħidu hello missom jaqbdu jiltaqaw u jgħodu jħokku razzob xulxin ma xulxin għax it's a bonding exercise għax da żmien aħna fl-antik kienu jagħmlu fir-Romani li toqgħod ixxomm ir-riħa tal-ġobon ta' siebek qed tikkreja bond kbira u dana bis-serjetà jgħidha bis-serjetà kollha xfieri aħna jekk nagħmluha taħseb spun namlu għaxi darba jena. Excuse me? Meta not in front of you, ta' Naledi, zgur tikwetal. Meta ma jgħat ikunu aħna bis, l-irġil bis. Għal dal-meeting irrit nġib il-galletti tal-furnar. Tkun tajba, għamil ħanajdlek jena tkun? Ismani naqra. Nerġaw kelmu Naledi, għaxina u inti waħedna ma tanċana. Yes. Ma spieganna naqa kif intqajtu, di kienet xi photos, mux l-ewel darba li intqajtu, ma l-ewel darba li bondjajtu, vera. Yes, so we had a photo shoot outside, and when you model, you change in the weirdest places, so in the car. Outside where, Aldo Moro? Outside, like in a... No, it was literally, I don't know, it was in like a field or whatever. All right. And she had a shoot and it was I don't know if it was a nude shoot or something. But anyways, we were changing, we were getting ready, and then as well I had to paint her. You don't to paint her? Da parti mill-PA system li għandkom. Exactly, practice. It's part of the... Hemm xi tip ta' mod li nista' nebgħat CV jiena biex napplika l da xogħol nisbaħ in-nisa. Taħdem dik jew le. Jew l aħħar darba. Give it a try. L-aħħar darba kellem. You have to have a portfolio. Of body painting. Jiena miniatures nagħmel body painting fuq innifsi.
Bil-dak u bil-pinsetta. Jgħod jagħmel it-tattoos tribal fuq żobbu. Full stops. 4 full stops. Di ħabibtek vera tħobbok, di qabdet timmala famak mal-ewwel, ġifieri jekk trid issa wara. Nsemmalek il-voice notes li batitilna u qaltilna li inti pereżempju ma tafx tfisser is-saying ħarġit li kuċċarina. Le, dik, when I heard it on your podcast, I was like, what? Bil-podcast tagħna twil deddi. Mela bomba. Kuċċarina. Ġifieri qalulek x'inhi? Not really, no. Not really? Max, u paċenzja. Number one, insostni l-punt li qed tara kif aħna educational. Ġvien people are learning from our content. Issa, bħala kuċċarina di is-saying Maltija u dika tisejt jew kuċċarina jew bolla. Bolla, x'inhi bolla? Żomdi ma nafiex il-bolla. Hemm bolla wkoll, hemm kuċċarina ħara jew bolla ħara. Bażikament jekk inti tboss ftit, sewwa tgħid sewwa, le hemm il-bolla ħara wkoll. Jekk inti tboss u tkun imxarba, ġieli ġratlek hekk, le? Nassumi ikel id-Dubai kilt, jiġifieri. Dawk il-spices kollha żgur x'inha ammerqa ħatkun. Jekk inti toħroġ lok bassa mxarba ħafna, toħroġ lok kuċċarina ħara. Jiena bolla reda nafa ta'. Imma xa kuċċarina. Kuċċarina. When I heard it, I was so Kuċċarina is a confused. teaspoon. Kuċċarina teaspoon. You know. Oh my God, no, at least. But all these idioms and whatever, sometimes I'm like, what the heck? Idioms, we're going to teach you a few idioms, all right? We're going to ask you. We're going to do a small test with you. Like, per eżempju, taf xi tfisser bla flus la tanna u laqqas tbus. X'inhu? Bla flus la tanna u laqqas tbus. I don't know. Something about not having money and what? Eżatt, without money you can do nothing. Għax bla flus. La flus, la tanna u laqqas tbus. So basically, you're not going to find a girl if you don't have money. Għala fucking PA għandek tkun tafa di, ġifieri. Tagħmel sensu. Għax d-dinja fuq morali vera tajbin jimxu. Imma vera. Daw hemm daw ukoll, daw hekk ċwili Maltin, ġifieri, daw jeżistu vera. People use these. Eżatt, jekk ir-raġel jikxef karusu, il-mara tieħdu għal flusu. If a man shows what he has in the his caruso. You know what caruso is? Yeah, the caruso. It's a piggy bank kind of. Piggy bank. Money. Right? If you see the bank account, then she'll... It's a gold digger, basically. So these are actual Maltese things. I've never heard them before. Għax aħna fucking misogynisti. Eżatt, għax aħna misogynisti. Bil-lejl in-nisa kollha xorta. Wow. ħanamlu ċara. This is not a racist joke. Le. Għaxint fil-ħodu bil-lejl xorta. Which means at the end beauty means nothing. At the end, beauty means nothing. As bil-lejl nisa xorta. So at the end of the day, it's all about the inner, not the outer type. Oh, cute. Eżatt, issa. Taqta l-bajt biex tinkil mara. X'inhu? Taqta l-bajt biex tinkil mara. Tinki x'ġifieri? Tinki means teasing. You tease. Oh my gosh. Which means you are ready to take a loss to prove a point. Għaxek taqta l-bajt biex tinkil mara. And you tease, no. But hemm moħra di jisma di, Why did these exist? Oh my gosh. Mażom, mbatem di tafa di sempliċi, sufan iż-zopp. Taf xinu sufan iż-zopp? No. Xinu sufan? Ara, inti, isma, ħanejdila xaħġa. Inti vera sufan iż-zopp. Dik vera, it's true. Ma taf xinu sufan? Ma taf xinu sufan? No. Yes, ħativa nod, and she's really nodding, not that. She's like, Nejġak li inti ma tafix sewa. Mela xinu su, għajdela. Tista tgħidilna s naqtaw għal-vuċi tiegħek ma kontix. Le, ejja. Jien, nisfajstax uftew. Because your lips are big. Sufan, a couch for my the penis. A dick couch. U wieħed biex xezlonga, dawk speciali ġifieri. Għanajdu kollox. Moħra tajba Maltija. Di laqwa waħda, di. Jekk il-mara titħabbel b'disfatta, mawra sasqallira u terġa' ġibha ċatta. If she does what? What? Do people actually use these? Jekk il-mara titħabbel b'disfatta, mawra sqallija u erġa' ġibha ċatta.
Di basikament diħriġni aħna ħajkolli nejda. Ħajk di kolli ġaraf. Dażek, le. What? Xieġvi le? Di abortu basikament. Another way of saying abortion. Jek il-mara titħabbeb nisfatta mawras, għalli jgħu ċaġġu bħaċħatta. You guys are too much. You guys are too much. Oh my goodness. You knew what you were signing up to, and it's It's not serious. Mux għet niddifamawku. We're not sending anyone to Sicily biex tkun taf. It's just a Jina nishtiq fucking joke. Vera nishtiq imma wis flus biex toqgħod tibatu. Dak għandi tara ċeddar. How are you guys haven't been cancelled? I don't know. It's a good We can't be question. cancelled. It's a good question. I really don't know. It's a fucking joke. I know. All right. Mux għalik għednejt. Mortamel. Hey. Oops. Another one? Haters, kem trid. Haters, kem tritu. Inti mortamel snienek. Le? Ranġajt ma fucking ma zabbabċ. Inti kellek snienek Fucking twisties perfect, falta ġifieri. daki. Niftakar. Le, Perfetti edin. Hello. Not Shit. like that. Ma tajbin snien u mek sirranġi. La, ma dallek 3,000 euros. Alla nefqeġi You dom. did yours? Tajbin. There's a lot happening there. Ħani, li għandhom naqqa werentier, s-safu, ma Ejlom għandhom zmin, u issa. Eżat. How long? Oh Oh my gosh. They're horrible, actually. You have a tunnel there on the side. Oh my god. They're a good 20 years old. U renatijek, nali għedi. There you go. L-ewwel darba li qed tidher fuq Reklam il-kamera. ta' Tipex sostja b'sienek. Għax bojot karti, perfetti, fucking perfetti, vera. Imma blajt sinna. Yes. Go for it. And listen, you know what the funny thing is? My first tooth, you know when you're good, your teeth, I was eating a toast and I swallowed it as well. Blajt is-sinna tijak? My first tooth. U x'għamilt? First ever tooth. Which I just Meta kon zaħira continued. Yes. When I was younger, my first tooth, but then as well, when I went to go get my teeth, then I was there, whatever, she was da. And then I just felt it like this in my throat. And I was like, and then she's like, what? I said, and I just said, One of your real teeth, not one of your no, one of the veneers. veneers. So you swallowed one of your veneers. U x'għamilt imbagħad? Then I had to wait because they had to make this in the lab. I had to wait like an hour or two and then had to make a new one for me. Le, mux tinsaqsik x'għamilt għax wara li blajt. Għalix ma stennewx taħraw joħdu għajerġaw, men, xini l-idea? Well, I'm going to stay with one out. Le, jina kiku jek ni għanni blasinna xie 2,000 euro? Ma kull għallu tostjan kun jadġotto. Kiku naħra fuq gazzetta fil-living room ħankun ċert l-insiba jena. Tejmu sanaxi 2,000 euro sinna. Sammew, lek ekstra taħħaġ, veri. Eżat, sammew, lek ekstra. Jow jistek ma t-farat ġelati. Jamillek ġelati waqqat tifel. Kidu għabilli oħra. Le d ċarġi fuori, ġifiri. No. Ma tarax jew, qed inħalli kieku jiena għalex. Le, żejt. Jien darba l-kelb. Di true story. Darba kont ħireġ, il-mara qallit li isma' jiena ħarroda xaġa tal-ikel. Tista' tini xi flus. Għax jiena xebba flus qed ilha 50 euro. Laħa 50 euro. Ġejt lura u rajta bla flus. Qallit li ma tajtniex il-flus, imbasta tlaqt. Trex ġifieri tilħajtek 50 euro. Bat nara l-kelb relax ġejjek. U kiel il-libba 50 euro għal-kelb. Kull mixja kont bittama li dal-ostja 50 euro ħansibu sħiħ. Imma le, sibtu biċċiet imtertaq nara l-50 jek ħireċ mill-qallut, vera kekja. Imma fittix. Ma għattix ma namel ċar jekun fittix l-ferħana. Oh my goodness. L-kinder sorpresa. Vera nkwetajt. Il-kelb kien zaħir miskin Yorkshire Terrier, vera bdejt ninkweta li ħajtħatġini, vera bella 50 euro. Imma kien Yorkshire Terrier u kemm kien wert it-toft u mennu s-siba ġol-iston kotija. Alla ħareġ ġini xi 250 euro vet dal-liba kelb għal fuq il-50 għax tgħix kemm kont nidejek jekk għal 50 euro. Għandu naqra sola l-kelb, issa biex titħalles oft u sib il-50 euro ġafie. Darba kien komparti, dar ta' ħabibtek u sabet is-sink mal-ardi xini. Xini di? Oops. Ismani, ħanillek. Ejdinna naqra iklir jesmek fuq għad l-istoria. This is bad, eh? Għaxem biktar immala famar fuq. Eżat, dijem ħafna xsibijiet korroħ fuq għadi. Jien kif smajta dil-istoria ma l-ewel għaddi li memmoħ kienet jiġri fuq dak is-sink. Nothing. I mean, I was washing my hands and then,
you know, Il-qattu? yes, Il-qattu. just bumped it. Jiġifieri nistaw dimini ħabibtek di? L-istess waħda. Mela serra ħrasek li ma kienx b'sorma fuq is-sink. No, it's not what you think. In defense Oh of my Naledi, goodness. jina darba konti għat Svizzera ndoq mal-band, konna dinem, u kellhom xawr wieħed u daħal jinħasel wieħed 2 3 4 50 kon l-aħħar wieħed li tħalt ninħasel. U qed ninħasel hawn dan antis-sit tal-organizer kellu post ta' Ġesu Kristu l-Iżvizzera kulħadd bil-flus hemmena. Tħalt, inħsilt normali u mhux bil-liba, tellajt saqajja fuq il-toilet biex nimsaħ il-bajt u biex nixxotta kollox tipo. U dikka kellu unit wieħed jaqqat sħiħ mal-mirja u ma mhux billi bajjaqa kollox. Rum! Ostalla kuħat jiġu panikjat, jiri għateb zobbi barra ma naħlef ilkom ma ġara fucking xejn. Naħlef ma minn xejn. Gravity. So forsi dak li ġara, kontet timsaħ il-faldi inti. It was a very small bathroom, I must say. So I'm not the most I'm not the most petite person. Vera. Ejna dwa provajtu zaħbide. Yeah, you just say that. Ħana il-bona għas-suġġett. Jena nweħel ħabiba taħħa. Xieġifieri għanda bathroom zaħira dik. Xieġifieri m'għandix vanity unit. Missakar majt kamra da s-sodda, kamra dal-banju ikbar. Jina askont mejna tħalt fil-ħodu sibtu mal-art, Tħalt fil-ħodu sibtu mal-art, imma tortija ku blood planning. Ma sibx traċċi oħra. Aħna ma naledin. Ħana il-bon naqra suġġettna iktar light. Inti kemm taħseb li fottejt familji? Oh my god, that was good. Oh my goodness. Għanna intervist oħra. Ma zaħħa t-rispondi għadik, vera, fotta s-fotta. Ma naħseb għattik numru, ta' ma għandi feeling li ma jnipruvaw. Kemm taħseb li fottejt familji? Lalla, xuli għed taħsibu, s-teġibu li ta' silma? Nuħu xaxa. Yeah, that I know of Machine shift. That you know of? That I know of was one. Xieġifieri, you ruined one family? No, they're still together. Kif irrovinajt? They're still a happy family. I don't know. It's just weird. I'm just very friendly, and I'm just like okay, and I guess I forget that how I look, and then people get the wrong idea, and I'm just like I don't really care. I don't want your man. Have you seen him? Actually, people start thinking you are trying to do promiscuous stuff with everybody. And I'm just like no. U dil-familja minni, ma stabu sena. Għana battilom naqa fjuri, jemqar xaħġa. Da, forsi il-familja ta' Roberta Bella, jenna Le, ma minu Roberta Bella? Dana biex niftemu. Dana biex niftemu. Spiegħana naqax, kurjus, kif hemm xaħat ġifiri jem irġiel jew nisat nassumi li jinkwetaw daqsek għax they feel threatened essentially by you. Exactly. So imagine I was working with him. And then she also kind of worked with him, like a family business or something. And then over time, I started to get little looks from her and like change in behavior. And I'm just like, huh? I don't want you, man. You knew her, you knew her before? Yeah. You were friends? And it's just very weird. And I'm just like, I'm just here to work and go home. Leave me alone. Ħaniftaħ naqra qalbi. Oh my God. La, ma tiftaħx iż-zip. Jiena, saqsuni ħafna. Il-mara kif taċċetta dak li namlu għawek fuq il-show. What is actually worse huwa li jiena I interact qabel mal-guests u rrit insaqsihom ċertu domandi. So di il-mara tiegħi jiena jekk tiftaħ il-mobile tiegħi u tara d-domandi li nistaqsi lilna Ledi. U li nistaqsi lil to make it worse Denise Dalton. Oh my goodness. Minux qed inkellem xi ħadd ieħor li qed daw in-nies ġibuk fit-trouble, men. Il-finti taħseb li l-mara tiegħek qiegħda tinkwieta li hemm nisa jriduk. Le, għandi bżonn PA ju. Ma aħna mhux fejn qed nitkellmu. Fox kemm għandek fiċi. Kemm għandek. Għalek titħaq daqshekk, Għax inti qed tqabbel, inti qed tqabbel l-istorja tagħna Ledi. Fejdina Ledi daħlet ġo post kienet tagħmel xogħla normali u kun hemm mara qiegħda tiħejtja fuqha għax is thinking li Ledi is trying to flirt with the boyfriend. Xfieri inti qed tgħidli li
inti l-mara tijak tinkwieta li tjiet titkellem il-na ledi. Ara na ledi jissa xizzab tambililek, ejdilu. Insomma, na ledi, għax mux għet jifimni da. No, basically our... Iċċett hija l-problema, il-mod kif inkolli nistaqsi ċertu mistoqsijiet. Qed tifhimni? Kieku jiena mara tiegħek hekk ara. Qed niftaħ il-mobile. JD, JD. Naledi. Denise. Ħanitwa ħanaqa. Hello, Naledi. Aħna ħanitkellmu fuq is-seks u hekk. Nibqa' dejjek. Qed iddum mek, sa? Ara, in-nanna, klik. Nanna iktar għandha ċans ta' bil-JD milli għandha ċans ta' bil-Naledi. Flepi faldi. Ismax, fuq dit tal-familji we're gonna stray. Dit tal-familji għanna intervista. U kellimna daqxej erġajna l-ħabib tijek kollega. Bajt, molli! Wara li kien set kull zopp li sabit Dubai, fetet OnlyFans. Irti kollok stonku ta' dubbin tal-ħara biex torqot ma' xejk minn Dubai, waqt li t-terdaħulu sa' ketti kol kalippo mill-ladira bil-ramel kollu li ħelbej smienek. U bikin naqariħa ta' kavalli. Propja i Klarizzi. Inti ġejdi ġili rqat marbi? Jennaf. Skonċen jorqdu l-Arab. L-Arab ta' Dubai jorqdu fil-ħodu. Biex jevitaw ix-xemx. Le, biex jevitaw ix-xol. Biex raġor li nistaqsik, jekk raġel ikollu account OnlyFans u jkun jużaħ ta' spiss, il-mara tiegħu tgħaddi minn taħt il-flyover tal-Marsa bil-qrun li armala fuq rasa. Oh mela! U taħt tal-kappara? Diffiċli, naħseb iħilla l-qruni u d-durattera, pero dik il-povra mara l-qas problema l-għandek għandu raġel maħu biex jifaqqa l-credit card online flok jifaqqa lila, Itajbe fox kem għanda ġejdi mo, x'talent għanda biex tfalli l-irġil minn fuq OnlyFans. Rachel Take deja issa tifla tal-primarja. Kien hemm raġel samna laqqa talu l-internet għax kienet taqqa talu vina. Ieħor biex jaffordja kellu jbiħħi tfal spare parts l-Azerbajġan. Azerbajġan. U mhux imbilla issa Mozart tifgata kollha dik Malti iktar minn Enrico Mizzi. Smaltija l-ostja koko. Meta tħares liha mhux ovvja. Tidher Russa. Et ngħidlek dik Malti żgur il-Madonna. U kif taf? Għax wan għandha l-kontijiet tal-Bank Dubai u tul ħin kollu tiġri marġil moħħhom biex jaħxu. Jibqgħu biżgħod. Oh my God, these are so good. Il-legend, Dastja, il-legend. Amazing. Wow. PJ. Dana kollo ġaħdem PJ, fucking. It's amazing. I love it. The The characters. Jiena niddejn għamel il-xol u l-editing, Spooner għawek jena u ġejna. Ġejna l-Spooner, l-ostja. Spooner jistudja ma jgħamil. Studja jgħet l-Spooner, dwejja, għabar, għabbadna minn. Ma issa wassi konna fuq dan is-suġġett sowa. Tkellimna qabel speċjalment fuq il-bede u whatever. Diħa dan saqsik raġa intima. U dina konejt li mux jena. Ma in ġenerali. Mux jena ħriġ bija, eżat mux fuq hekk. Imma intom il-nisa suwed. Il-karnaġġon tal-parti ta'kom. Mux skur daqs il-pija ta' vera roza. Għaxina kull ma rajt siswaw fuq Pornhub u dawn affarijiet. L-studio tala ġej bil-porn. Bija fil-bija. U jiena tal-li ma tantx nara ebony porn ġast tal-fat li kunam ħafna rġil u vera naqqa ħażin nara kull zob daqs dinja. Jien nipprova nara porn li biex ngħid dak l-istess. Relatable. Eżatt, vera ftit issib minnhom. Imma vera, pinkjajat fuksja. Oh my gosh, fuchsia. No, if it's fuchsia, you need to go check it Isu out. Jaffa cake tal-strawberry. Fimt, jikon barra kannella ġowa roza jiexel. Le. Oh my gosh. Oh my. Isu monxeri miftuħ. Ej, wej, jgħidinna nalli għed josti għandhom ġeħed. I mean, Mux vera jew le. Ta' kullħat tek ta' suwet kolla, nisa. Possibly. Possibly, all right. You've never been with the black girl? We've never been with a black girl. Sissa li. Xax xaċ Most tħares teas are really racist. Le. Sound really racist. Għax ma moċ, kif tefata? Għax maħxej sawda racist, ġifiri. When you were young, I'm curious, when you were younger,
here in Malta at school. Le, nothing, zero. Ġiġifieri school. It's what? At school. At school. Xiex. Did you ever see black people? La, aħna fi żmienna. Xej? Aħna fi żmienna kif konna naraw tifel iswed konna mmorru noqogħdu nistudjaw fil-biology. Dak iż-żmien ostja x'inti tgħid. Vera, int kemm ilek Malta inti? Kemm għandek żmien? Kemm għandek żmien, vera? Ma tistax tedilna. No, of course, I'm 24. Lalla kemm għandek żgħira. Ostja, le, actually. Għandek ħasru tal-podcast qed inħossni qed Vera t-ninkwieta ta' 24. Le, ma Malta ma kien hemm xejn, vera. Debi ġifieri. Did. Yeah, I'm 24. Vera 24 għandek. 99. 99. Oh, xnajt. 99. Int waqaft titwallem, ma mhux se tkompli titwallem f'ġieħ Madonna. Hopefully, I'm Ta' tired. 24. I'm tired. Jiena number one, naħseb jiena sexually late bloomer ħafna u naħseb JD. Yes, I am as well. Iktar. So, meta bdejtu, għalex meta kien hemm ħafna suq. Meta bdejtu taħduna. Għax jiena meta kon Meta bdejtu tiġu. Fucking razzista. Meta bdejtu tintegraw ruħkom mal-Maltin. Le. Imma vera stu, jiena school kull ma kelli ħabib tiegħi wieħed iswed u laqas tajt he was Indian ġifieri, Pakistani tipo by dark colors. Imma mhix tal-ġilda. No, he's Tal-Afrikani brown. bissu. Eżatt, He's brown when they're Indian or from Eżatt, Asia, they're you say considered brown. brown. Hey, wait, tipo, all right, from Asia, don't say brown. You're enough. No, ġifieri inti fucking Asia. razzista għax ma tafx li għedulhom yellow. Asia yellow, No, le? but you know how big Asia is. Hello. Xi ġifieri? How big Asia? Ewa, right, fine. I mean, India is still part of Asia, le? Asia yellow. Exactly. Imma Asian when it comes to Chinese way. Kif ħadd mwet joħodha ċajta qed ngħid Asia yellow? No, I know. But I got it. But you're supposed to be really offended, and no one's offended. I'm not Asian. How must I be offended? Ma isma apparti da, ħankomplu naqda, izbub, għaxdi. Isma, jena beta nixxi Lego, ikunu waħda titħol ġolara u tiffetti eżatt. Alright, sewa. Issa, jahna nemnu sewa li iċ-Ċiniżi in-nisa ikunu jakkomodaw izbub ta' ċiniżi. Okay. Intom, is-Suwed, tkunu takkomodaw zbub gbar. Bil-fors, man. Le, ma parti li baxxa Cruisport, u għet ikollok ġiet il-Madonna, u le. Ma jħandi raġun, jew. Oh my God. Ma nafx, jena knaħseb. I don't know. I might have to Google that. Naħseb dal-aħħar Fint podcast. tajt li ġenetikament is-suwed mamulin, nisa suwed mamulin boxhom kbir. And you're more, Tu għed jom mor Oh my God. To enjoy. Ġesu, mela, daw is-suwed, għal xajkollhom. Mara, Hemm jaf ikolla wieħed żgħir, jaf ikolla wieħed laxk, jaf ikolla wieħed niexef skontu, randimu, m'hemmx. Ma nafx xejn, Vera, vera, randimu, daw kollu l-affarijiet. tabib fuqa. Inti kif inhu tiegħek? Le. Le. Sejda. Sekċu ġiet tinsaqsi, koxxok Oh my jebbu God. fond. Madonna. Le. Di xaġa li nistaqsija, menna, ġdi l-ewel bdejt li tifqaw il-ponot ta' xulxin fuq id-dar u hekk. Daw li il-ritratti li titfaw fuq Instagram b'sormkom barra kważi, let's say. Okay. Kif jizzop ma jkollkomx ponta waħda, men. Jien għandi sormi mimli ħafas. Le, apparti n-nejt, men, istajna ma noħġi nalla noħġ nimsax sormi fit-tajn bħal kliepa. Xelti sormi xizzob. Ma Well, tagħmel xejn eżaġerat, eżatt. first of all, you know there's scrubs for it, The scrubs for what? For your ass? for the booty. Eħe. There's scrubs to exfoliate. to Yeah, the yeah. dead skin. Imma zomma, there is exfoliation, scrubs naf, fine. Imma No, specifically for there. there are specifically for the ass, There's ġifiri. products for everything. Essex folly. Tużaħħom spoon, int għandek sormok sabiħ. Edi vera. Jena namillek bla ponot tijak. Mandek, xu? Ass scrubbing tamlu ġifiri. Ma namlux. There's even, Automatic. you can actually go to a spa and they will do a booty like spa thing with the steam Vera? and with the Ta' post on the booty? yeah. Astja. You just go, then they put a Interessanti. mask. You have a mask on it, then with Sib the steam. vacation ġim kien di oħra, astja, dina CV. Għatejt ħafna job opportunities zbieħ dal-axħar.
Ma ma daw il-guess. Il-booty spying. Ejn il-bleaching. Ejn il-bleaching. Għanna. Oh my gosh. Le, ma xista jkun ikollu daqseg differenti l-exfoliation ta' sormok ma' exfoliation ta' wiċċek? I don't know. Ma they're literally... I don't buy it, but I know that it exists. And also, guys, editing, hello. Nothing on Instagram is real. Xish you filter your ass as well, ostja. Everything. Vera? You have no... People make themselves taller. I don't think you have that problem. Ma jena t-nejdlek. Aħna waqt li konna t-namlu l-kontenut rajni Instagram taħħa u kol. Xer, jess, mandu xponta wahda. Xej. U dal-exfoliating cream. Fil-verita għandek il-ponot. No. U dal-exfoliating cream ta' srum speċjali. Jekk ikun hemm xi ħadd għandu wiċċu sormu l-istess, jista' jużaha l-wiċċu. I mean, give it a try. Save yourself some money, 2 for 1. Suġġetti għor li rridu nsaqsuk fuq, għax inti tina l-permess nitkellmu fuq OnlyFans. Alright, okay, I mean, inti għandek OnlyFans, imma you don't post nude stuff, right? No, and I deleted a long time ago, actually. You zabbejt. Zabbejt? Mela, irġa ċekkja xaħat ta' t-tifaxu l għandu l-password. Alright, għax kane għadu active, imma ma ta' kontenut. No, I don't. I deleted everything. Fittixa. Għana raw jekkux vera. I deleted the post. Mux ħad fittixa. Ma nafux li nafu li vera. Imma jek tiġi wahda kollega ek tiftaħ OnlyFans, sa tikkonna tkellimnija. This I love so much. Il-kurzita telbek. Vera, jek inti xol. Għandek ħabiba tiegħek. Sabiħa. Anke mhux sabiħa, menna din qtaw, għandek ma taqbdekx kurzita tittara men xem ġofjek. Iwa. Very simple. Very simple. There's nothing to discuss. He's like, yes. Yes. So minix miġnun jena. I mean, I wouldn't look at yours. Oh, you don't. I wouldn't. Oh, laqqas jekk inkun. Jiena nkun il-premium subscriber ta' JD kieku. Għax vera kurjus nara xedi. Vera minix kurjus għalbatu mux. Le, ma parti d-dejk. Le, I'll do it, I think, it's true. I won't do it, ta' you won't do it, Lostja. Xala, zobbi, sa' toqtara. Jena rajtu tijek. Biex tkun taf, rajġbi. L-OnlyFans. Imma kiku kont naf li inektif u ma titfax daw l-affarijiet, kiku kont tifraka li fucking 20 euro. Mux għas... Proset, by the way. Ma fucking, mux għamilt fucking xar li t-tifel nibatu għal-madanni bil-lanċa, bil-butir, no, ġiviri, it's not fucking. U inti tara, xkella fuq U kull meta kont nażom naqra x-design to settle, kull meta kont nibatu b'dak it-tip ta' lanċ, kont nejdlu, isra il-lanċ. Lil-sħabek suwet, ħampattu għal-familja ta' naledi. Oh my goodness. Dar affarijiet, għaw. Vera finna tutta. Le, kont ħajta. Tejċa reżijiet, għax naħseb jena jgħet on the verge li. On the line, On the line, Jena kwa sejlek Mr. Police li għedat. Jina ċajta razzistaw, s-sawek. Le, ma nistan iċa ħagġa. Yes. Tistaw tejdu li kiku għahna fucking razzisti kif stidinna l-naledi. 100% u għet nċajtaw maħħa u għet titħaqmen. Ma tafx ni vera inkwetanti, vera inkwetanti jena nara Malta. Aħna għamilna, diħna naqson ton serju, aħna għamilna sensija ta' karatri. Kellna wieħed, meta kienna Joseph Armani, kienna wieħed karatru. Ċali l-immigration, da bazzikament immigration officer, razzist mawx, and he's passing it on as casually. Taf l-nis ġenerali. Nothing. Vera, le, dak, vera nothing. Just, li l-high Hizzler semmejni, but to continue making it, play on the fact. In-nis ma tantx rawħ funny, u ċerti aħna, u kull kontenut li ħriġna braces jokes, in-nis jisom ma jisibwix ta' d-daħ. Għax nemnu li iħoswet nitnejku bijom. Għax huma naħseb innejt li l-Maltin għandna fucking undertone ta' razzizmu qawwi mela. Jekk nitnejku bil-laburisti, illi baxpani kostja. Imma meta nagħmlu ċajt razzist, no one gets the joke. Imma just because it's not
it's blatant racism, stereotypical Yeah. jokes li in Jagħmel America kulħadd. jagħmel kulħadd. But they don't understand it because I believe they think it's true. You know what I mean? Vera fucking Yeah, ignoranti, man. could be. You ever got għajt ma razzizmu zgur Malta u nisa no. ignoranti irġiel Vera? vera hekk? No, I've been very Ostja, grateful that proset. nothing has happened to me while I've been here. Bess serjeta. Le, Good to know, vera. good. Għax mazza, Jalla, għax jalla. mazza. Għax mazza. Ma jalla, fucking jalla l-ġi. Yeah, but it's true. Like, for example, just because as well I'm not that dark, it makes a difference. You'd be surprised. Yes, agreed. Because even if there's a girl and she's a bit darker, she gets treated differently. Titalient minn ħal-qormi isek inti. Jitfixklu n-nies, naħseb di zurriqija. Għaxajna jazrira. Kem għamilt liri minn OnlyFans? None of your business. Vera, għanna bżontajt, lekku. Ma Pala battaxxi ta' Pala creator, Instagram, etc. Ma tħossokx naqek ġili naqa shy going ekk tipo tamel dawr et kellek da xut arwina. Bast jena kiku per eżempju, daw li qodi morru arwenin body painting, ta' finti jina vera nisti kiku mur namel xi nofsi għazobbi barra ek stil qodi nisi qodi pinġuni. Jien vera ma nasalx namilhom, anke ritratti. The thing is, I think once you do it, you get used to it first of all, and then you just feel. First of all, it's not easy to stay still in one position for a long period of time. So it is difficult. So anyone who thinks about modeling, oh, it's easy. You just have to look pretty. No, you try it, and then we can talk. Because Mish xogħol involut, this is a hassle. Yeah. Isma jena ta' bizli, jien ġieli ikolli xut. Taxi. Għalix, ċet immaġina ġomma. Tal-modeling. ċet toqba ta' sarmi. Zomma nara bl-imbravura ħireċ. Ġili kolli ġaxxut jena, ta' radio, mux xeqda. Mux firing squad, ġifiri. Mux li besta fireman u imma ta' bizlek l-ostjament, ġiġtejd li ta' And for example, for two photos, it takes bloody 1 hour, man, ta' biex ġibu eżat, un batti kollok il-xat pal Martina miegħek, il-ħin kollu, fuck, int pala, man, int. What? Il-ħin kollu, kull ritrat li tiħu, don't like it. No, I'm not like that. Bis-serjetà? I'm not. Alright, okay, I I've- accepted it. Once I'm I got always fabulous, Han. exactly. Once I got these teeth, I'm done. Picture, okay. Even they say face app, no, I don't need face app. Pero kanit nitkellmu fuq OnlyFans għandna intervista. Oh, You like these? I do. like Let's these. go. Let's go. Għax kollet nitkellmu fuq OnlyFans, so here we go. Bajt! Wallaj! Se nwaslukom avviż mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li għadu kif jasal issa fidejna ta' Bajt Molly illi jgħid minn mindu naledi fetħet OnlyFans ir-rata tal-irġiel transgender żdiedu bi 80% wara li n-nisa tagħhom għatawlhom il-bajt x'inqabduhom. Koko, il-kummenti tiegħek fuq din. Li kont tajna jien iżob navara liħor. Li tlifni mal-kelmu uffiċju. L-ħar darba tħalt f'uffiċju kien għand l-avukat war l-arrestawni mill-ġim. Għax kontu tinxom mis-sit tal-magni. Kien tisma l-polizija jienu diħella assa. Ġej il-koko, mbagħad zlaqtilhom u bdew. Zellinna l-koko. U fl-aħħar x'ħadd nisin nimsakkar fil-kamma tal-banju nisma' min ħalla l-koko fit-toilet. Ġejdi fottit familji iktar mill-eroina. U minn dik it-tajba ta' mhux li tkun imħalta bin-nonna pju l-velenu tal-ġrieden, għax ma nistax nagħtu riklam ħażin id-dealers kollha. Għaw dealers ikollhom xi tajba. Mux dik li titfak xarf koma fuq ventilator, għalija xi tajba, jew ma l-ewwel si ġibek se jew xejn. Għaxek ikollok ċans tiġi f'siktek għax-xogħol fil-ħodu, mhux hekk? Imminti verament taħseb illi fil-każ tiegħek detox biżejjed jew ikollhom iraqduk? Bro. Aw! Oh my goodness. Il-legend PJ Proset once again ta' karattru mill-isbaħ. Very, very, very good. This character will go places. Dan wieħed jibqa' tajjeb, naħseb jibqa' għaddej. I love them. Aħna din nagħmlu, ħana ġenejda di, ma nispeċi. Ma nkollu nifraħ. X'naqtaw l-ostja, aħna din 3 min-nies, we're literally as for ta' din nagħmlu kollox ta'. That's amazing. Dal-biċċa flok karakter. I saw it. It looks super cool. I designed it. I Can I have opened it? the store. Can I have it? You want this one specifically? I don't suggest it.
Jibda jikbru lek il-ponot. Irnexxielek tifithom il-ponot, jekk inti ħażin inkunu żgur. Imma le din nagħmlu biċċa xogħol tajba. Biċċa xogħol tajba wkoll li jagħmel xi ħadd ieħor. Fungus jibda Eżatt. Hemm website. Mhux OnlyFans, qed naħseb jiena elevated. Ashley Madison. You know Ashley Madison what it is? Ma smajt biha di. No. Oh, way. I think you're going to be impressed literally. Isma' di. Di, literalment, Ashley Madison qiegħda bażikament. Website fej in-nies miż-żewġin jew in-nies ġew relazzjoni imorru tapplika inti u jisu Tinder imma toqgħod tbarri bla doċċ. Ġifieri dan balla nies. In a relationship, Sara, life is short, have an affair. So they are literally promoting Taf kemm għandhom subscribers dawk int. having an affair. Kemm għandhom 70 million. 70 million. 70 million subscribers. Qed jaħxu xulxin bla doċċ. When monogamy becomes monotony. Il-COVID huma bdew. Rooted in desire. The first married dating website. Ek, tkun miżewweġ. Isma, this is actually darba kien hemm storja fuq għadi għax ħekkjawhom u kienu għeddewhom kemm kienu talbuhom balla liri inkella jirrilisjaw id-details ta' nies li huma actually subscribers. U shit li nqala. Of course. Għamluha apparently, actually għamluha. Li kjaw, eżatt, qed jgħidulna kienu li ġabu nies in trouble. Inti, do you agree with monogamy, whatever, what are your thoughts on this? Do what makes you happy, I guess. 100%, but what makes you happy? So, if you would like to elaborate. No, if I'm in a relationship, first of all, I've never been in a relationship. Okay. Like, ever. So. Litwa relationship, never? Never. Like, kem kienet twila? What was the longest No, relationship? never. I've just been dating someone like maybe for 4 months. Eġviri laqqas fucking ġemma. Yeah, 4 months. No, like 4 months just seeing one person. But that wasn't like official. Okay. But anyways, yeah, just like. Just sek. Imma, hemm xi during raġuni. COVID, because I was bored. Just għax bored. Għax ma stajx toħroġ biex iżommu d-darbiek. Ixfir inti, basikament, you don't want anything serious. You want to have fun and enjoy it u tagħmel inti. But now I kind of want it. Mr. Helsa, dat is jieħ. It's like, oh, I love being single, but then it's like, I want to go home to somebody. Dik naħseb in-nature tagħna li dejjem ħadd irid ħaġa differenti. Imma għax single life is fun, u inti. It is, but it's tiring. Ejja, fih il-ħessi, toħroġ. Ma kellix single life taf. Ma kellix single life ta' jil fuq il-computer. Ġiviri, xej. Għax inti Sorry, għax għamiltek fuq il-computer. Sorry, dik kienet ħażina. Tali jenti għattajt li għatma kellek dik relazzjoni serja. Mort ma ħafna ġil, nisa, whatever it is. Interracial, tajjeb, Jow kontrija. Jow kontrija. Na naraw, għax daw. I'm for it. You're for it. I'm international. Crossbreeds. Hybrids. Hybrids. On a more serious note. Oh my goodness. Like, do you prefer rough or dainty men imma? A bit of both, I guess. He has to just be tall. But no, I don't like rough. Because usually I'm very rough. So I don't want someone to be rougher than me. You know, balance. Min daw tal-frosti u għekin. Le, għabatinnek, vera. Xiex, what? Tal-frosti. What's frosting? With the whip. You're not frosty, I'm thinking about an ice cream. Le, like whips. Mint il-kalippo joġbok zgur. Tal-koka jrid ikun. Exactly. Not that rough, I mean. No. Not that rough. Imma, I mean, okay, ġifiri, halfway. Mux fi raġel qasir turn off ma joġbokx. I mean, I don't mind. Usually I say, you either have to have, look, 6 figures or be 6 foot. 6 figures kam tiġax laqas naf. Millions. Millions. 6 figures or 6, jek għandek 6 zeros bil-minus. Le, ek le, ma joġ. 6 figures jew 6 foot. But I wouldn't say it's a turn off. Mit-telf, it's okay. Le, mit-telf 5 jiġi. Le, mit-telf 6 figures. 6 figures, that's okay. That's okay. This would be 9. 90,000 le. No. Sa 99 le.
99 il-fuq. Irrit iġik bil-karta, jek tipo bil-bank statement għal-date, jgħidlek għaw, no l-edu ħara, I mean, I wouldn't mind. Għax tal-li fini 5'5". Ġibdek il-prodi li għandu 6 figures. Have a look. So make sure it's not edited. Eżat, konċert, għaxem ħafna editing, jena Photoshop guru, So nafu li ma tantx ma tidirx li inti cheap date. Everyone likes to be fine dined, I think. Alright, okay. Imma alright, imma jekk kollu l-flus, ġifieri kollu ħafna flus. So you're okay with that? One of the characteristics apparently li tfittex fraġel. Imma kemm inti easyek, I mean, ma kemm il-dejter daħulu. Alright. Okay, I gotta go. Thank you very much. It's quite a legitimate question. Vera, jena per eżempju l-mara tiegħi l-ewwel date ħalseti. And you guys are married? Zob, kif ħalset? Kif ħalset? Kif ħalset? Le, ħalseti għax kien hemm il-banda ġejja, li bil-libat, l-laba jħammurru l-lem, l-ewwel date tilgħi jħammurru l-lem għax musa noqgħod hawn nerda wara l-banda kemm il-karozza. U sakemm ħaltitu ħalseti, so she paid, obviously mbagħad in kind. I don't mind. It's like one time mhux hekk tal-ħare, so. One time me, one time you, then you, and then you, and then you. Palissa kollox mieta ħanajdu għaxara ġifieri, għax issa miż-żewġin. U everything me, imma le miskina, imma fis-sens imma mbagħad aħna naħseb ġejna intimate. Wara it-tielet. It-tielet, kemm aħbar marat. Wara t-tielet, dejtosdja, jina kalli nizzewweġ. Xement kellek xi 18 inti le meta tqajt magħha. Kelli 9-18 u kella 17. Din impressjonata edha, ma da vera naħseb jiena dana. Jiena domna vera partennek. Le, għanejlek, I didn't want to do it until she turns 18, but mux fucking kunet tilabni. Mela, what age did you get married? We got married 2016. Ġifiri, ma nafx minna. Ġifiri, no one gives that. 27 kelli, jena 27 kelli. Ma son ħatajt, meta inti meta ġifiri? Mettilniex. Għandek threshold jew skont il-vibes? Skont il-vibes. Ma tox ċelab daw il-balop ġifiri. And also, short guys, it's not a turn off because I mean, if you're confident, that's nice. I like that. If you know how to hold yourself when you walk into a room, that's attractive to me. Agreed. So you don't have to be eye contact, but you know, I'll just. U soltu daw n-nis konfidenti jkollhom ħafna flus. No, very. If you're charismatic and you're funny and you make me laugh, that's all. I don't. Then the rest is whatever, you know. Jek da jkun qasir, man. Matmas inti, I mean, you know, kif ħatta għalla bil-qiegħda titterdaħulu bil-fors mal-art. Partilli, ma jek tinżel għal-cupcake, fġiħ il-Madonna kaw kelli wahda reġo moħħi ma nistax nejda. Oh my goodness. Forsi għanda step ladder u dan. Ejja, le, muxek. Tittellaw til-libok. Kem tkun tannik. Ejja ħanerdaħu l-eki. ħal panketta? Tolli. Oh my goodness. Spooner qasir. Le, l-spooner, normali l-spooner. Il-ref twil, il-ref, all right. Il-ref twil. Kemmu seks il-ref. Il-ref tardaħulu mal-ewel, eja, mal-ewel. Mal-ewel date. Astil ħadraja, la mal-ewel, anka, jien kamil taġviri, għalek għetnejlek. Xamilt il-ref? Who's your dream man? Yeah, celebrity. Eżatt, I don't know. I don't really think of these things. Let me think. Wait. A good-looking one. Jiena. White. I nibda white. No. White? No, it has to be black. It doesn't have to. You have to be good-looking. Ma jtnejdlek, niprofa trying to narrow it down. L-isbaħ raġel abjat li jem Henry Cavill. The Superman. Mux bil-fors. Illi baxxeda għandu. Ma hello. U pala iswet, I really like Idris Elba. Idris Elba, cool. He's cool. Okay. Dak it-tip postijat kun jadġo restaurant. Xaħat ikelmek ħazin. Will Smith is nice. When he was younger. Jekk boslok taħt il-friex, is it a turn off?
I'd rather you don't. Will Smith imur tajjeb miegħek għax said you like it rough, le? Dak ħopjati bil-ħarta. Bad boy. Ħopjati bil-ħarta Will Smith. So ma d-dekx di titil u kieku stejkollok the perfect mennu jboss taħt il-friexek riħa minn dawk ek ta' dranaġġi l-bar. Immaġa, jiena kont fil-bidu meta kont mal-mara kien jaqbad li l-bazz bil-lejl, għatmar issa, u kun noqgħod inżomm u nweġġa u nidej. Mbagħad bil-qeda, ma rajnux għax nixrob. Inmur fil-living room u nitten l-għallemmek. Issa ħalli għal-ewwel darba li tqajt mal-marra diġà qed tal-istorja tal-bass naħseb kontetta jew le. Dix idea. This is the first time, this is before we ever went out on a proper date, ġifieri. L-ewwel darba li ħaddetni għandi. Kontetta le? U kontetta ma nmus. Insomma, l-punt huwa li mort hemm meta last għandek il-madum. Il-madum qed jiċċaqalaqlek qed jagħmel ħossna qastram. Amma qafast il-madum u żraqt basta sa xarata. U d-demomma. Umrejt kull memm Isma' fadlinna nilabu loba, Għanna l-loba. Għanna l-loba. Di fidejk, nispera li għamilt kollox inti. Yes, of course, spoon għandu kollox. Inti sibta spoon dik il-loba, mela di. Il-ritratti għedin wara xulxin, sma. Peress li l-ħabib tagħna Maximilian iddeċida li jisħitni. Aw, fidejk, Kien ħexa fidejk. Insejdu nixxelu setting fl-apparat il-ġdid. U għal-biċċa kbira ta' din il-logħba m'għandniex ir-reazzjonijiet live kemm tal-guest kif ukoll ta' dawn iż-żewġ tankijiet ħara. Żoffox kemm għandkom kollha. Basically taf li nilabu l-lob, inti jekk ġili rajt il-podcast ta' nilabu l-lob. Din il-loba jisimha Indulge in the Bulge. Is-sinti ħanuruk daw ir-ritratti. I love the name. Illi basically tittejdinna ta' min taħseb li ju dak il-bulge. Oh my goodness. Can you give me options? Yes, of course. The names. Ara ġejjin. David Beckham, Cristiano Ronaldo, jew Justin Bieber. Libba kemm għamilta tajba, ġejdi din-loba, proset. Vera proset. Ma bsalx li ħadd. Issa, if it was Cristiano, he would probably be C7, right? Good guess, Mela, good guess. So not him. Justin Bieber? Is he partying like that? No? No. Tista' tilaqba inti Jena ngħidlek Beckham ġast tal-punt li għandu saqaj jidru naqa koxox kbar. Naħseb jiena Justin Bieber għandu koxox ta' Frankfurter. And forty would Naħseb. And probably he would have tattoos. Jista' jkun. Insomma, David Beckham ksi, Jena kieku Beckham għandu l-setta taħti jew ukoll. Le Beckham għax għandu solmu kbir jagħmel ħafna squats da tija. Beckham. Leġe mhux inti tilab. We agreed xorta Beckham. Beckham, lex, qabilna, tajba. Cristiano Ronaldo. Ir-Ronix wieħed għandu. Ma vera, da qabel ma ħareġ li setta taħti jew for sure. You look, even his face, he looks super young. Vera. Ronnie, tajja, basta proset. Guys, qed tinstemaw. Għodu attenti għax tinstemaw. Da. Mela. Retrat number 2. There's not much there, first of all. Ma it's a bulge, it's still a bulge. Biex nsibu li tkulħadd bil-qalzita taħt barra So, Howard Keith. Oh my God. Channing Tatum. Jew Luca Lorenzo. Zgur mux Luca. Mux Luca, jixti. Mandux dak is-swag, ostja. Howard. Għandu swag Lorenzo, għandu naqa swag Lorenzo. Mux dak it-tip bakatina u Mux dak it-tip. Isma, nal-edi ta' t-laqba di. I'm thinking, help me, give me all the tips go you for it. can. Naqasni u lek, nista naqas lek u lek, Lorenzo, naqasni lek option, Channing Tatum? No, Channing? he wouldn't wear that. X'taħseb, Howard? Howard? Yeah. Howard, ja, proset. Dak jgħat fil-ġempeti, għalek Oh my gosh. Jgħat imġenneb. And the look in his eyes. Ma kemm il-dejter daħulu l-Howard. Next one. What's this photo? Naqa brightness, naqa bax, sorry. Ma da stajt nsib, go for it. Da taħseb li huwa ta' Keith Demikeli, Tom Cruise, jew Robert Abela. Nispera mux ta' Abela xħadġibna fit-travel ġejdi. Għandu, The first one. Għax għanna l-bozza qoddim l-screen, għalek għed t-der. Keith Demikeli, taħseb Keith Demikeli ta' news. Hot play, il-Prim Ministro.
Ixmed, daqsek ħażin. Le, ewej. Għadu bħala fuq Zop Robert! I'm flying back tomorrow, so I'm out of here. He must have ismana ħanejdlek. Ejna qtawa, ejna qtawa. Jena nirrispettom il-kolla kemmuma Bernard, Robert, let's face it, Robert. Jena naqta kint għandek zobbok imqaddes. Għax biex għandek il-Lidja miegħek mem dak il-witch. Le, bir-rispett kollu, man. It must have something special, wejja. Lidja, man, ta' qed nitkellmu, ma nistax ikun, man, no, ma nistax. Ejja, ħana forsi vera what did you say? You don't know how you didn't get cancelled? Issa għanna l-gvern forsi naħseb kontri u kull laburist ċakxax kontrina wara l-luk. Ħanaraw xieġri, naraw minnem, nittama. We have more? Mela, mizja tu. Those pants are, oh my god. La, define, dan għandu actually ras, Daktar għal-ħodba tar-ras. Oh my gosh. Those pants are too tight. Da literalment naf minn huma jena, minnaw. Brad Pitt, Mark Wahlberg u minn iżjed. Definitely not this. What's his name? The middle one? First guy. The first guy, Brad Pitt. Brad Pitt, I forgot it. Yeah, Brad Pitt. You think it's Brad Pitt, vera? Le, dak ta' Marky. Skur ta' Marky. Mark. Oh. Tafu li kien ikanta da, actually. Mark. Ma tiftakrux il-Mark. Kien jiġbet l-alla żgur. Those pants look so low. Ma this is fashion, hija. Fashion. Next one. Fashion. Għamilt loba talla, Frozen. Vera, Frozen. Think of these things. I want to see the options. Minna. Let's go. Minna. Okay. Russell Brand. Let's off. Elle ma kemmi tajba. Kem nishti edit jajt ritrat tal-arċis of Butch Kanye West fuq. Kem nishti edit jajta. Sorry. Minix kapaċi namela dik. Let's see. Who do you think it is? Diffiċli. Għafna diffiċli. Jaħseb sew għandek 10 sekondi. Kanye. No, what was his name? L'arċis off. Yeah, the middle guy. The middle guy. Oh, come on. Il-Bovril. Denise would be into that. Sorry? Denise would be into that. Indeed. Daqsek, kuba nixik tal-axar wahda jena. Aj, jastiħar l-stordi. Mela. Sni alfalfa. Tajb, aħjarek. Shish, it's like shish. Alfalfa. What's that? It's a TV series which is way below zminilu. Takrux l-alfalfa? Little Rascals. Little Rascals, yeah, naftar. Kellu xaru għek il-fuq alfalfa. Rascals. Aħna daqsek dik il-loba, imma Qabel nitilquk. Qabel ma nitilquk, li nħobbu namlu aħna ma kull female guest li konna u hekk. Mux bil-fors titfax pressure. Mux bil-fors ma kull female guest. Xieġifiri, Iva? Titfax pressure fuq, forsi tiġi female guest. Le, pick-up lines, bro, ħanamlu. Ejwa, naf. Xieġifi, minn, eżaq, mux, all right. ħanamlu għamijek. Loba exclusively ma' female guests, tajjebek, tajem, li aħna ħanamlu nsaqsuk naqa pick-up lines. Xfiri, kiku għana, kiku inti tkun edha barra, dedda. Me gusta. In Maltese? Iwa. Mala, bil-fat. Ma tajbin da. Okay, let's go. Min ħajibda, nibda jen, nibda JD. Għana l-mawħadda grafi, għatuħadin. ħanibda jen, mela. Hello. Ix ngħidlek xi ħaġa. Jiena meta nisma' leħnek inħossni jisni qed naħdem mal-e-cabs. Għala. Għax jien inċempilli niġi mal-ewwel.
I like that. 1 out of That's a 10. good one. Oh, sorry. Tabbih. Min 1 sa 10. No, I wouldn't. You will But continue a conversation with the person who does it. You don't shut You have to be them up. creative. It's interesting. It's Tajba. interesting. It's It kept interesting. it got me thinking, you know, and I'm like, "Hala," you know. Eżatt, ħajġi No, mal-lawa, I like that. tajba, I tajba, like tajba, that. għaddit. Naledi. Wara kemm il-nejka miegħek taħseb li wertit nfotti familja? Who comes up with this? You came up with this. Ma nafx. Joint effort. Oh my Joint gosh. venture kien. You did shock me. So Good way. you creative. It's out of 10, a 5. That was good. Good one. Right. Mela. Sorry, signora. Tasek ġaġa, please. Għawek Malta aħna it-tlieta toħroġ il-borza sewda. L-4 toħroġ tal-organic. Il-lejla. Nista' noħroġ lok zobbi. Kemmi tajba. What did say to dawk ma tajbin? That's good. That's a very good one. Il-dara, għazat. Qed jiddistraċini ta' għaliex għax tnejjekna bl-isqof. U issa naħseb ħajkolli bżonn għall-annullament għall-imis, ostja. Li missi sana għata djoma. Idi fidek. Qalbi ma qalbek. Il-lejla. Ġismi ġoħalek. I love how it rhymed. That's like a poem. Eżatt, Beautiful. eżatt. Beautiful. Artistry. Artistry. Love the creativity. Araġej. Oh, good. Araġej. Illa xfadal. Mela, għal-kurzita, inti tifem fil-santi ta' Malta, tipo Sant'Agata, Sant'Antnin, taf minu? Għax Sant'Antnin jgħidu li jisib il-ħwejjeġ mitlufin. Jekk nilbes ta' Sant'Antnin, tħallin nfittix lek it-tanga fit-tqobba ta' sormok. Għax kun mitlufa, sawa? Oh, I would never think that was going there, by the way. No, yeah, that's the point. Would it have worked, Love Emma? No. No, this one No. wouldn't have worked. No, This you would have this is a said, what no. the fuck's going Like, on? no, Miss Santi, like what? Emma, 4 out of 5, sissa. Tajt. Yeah. 4, tajjeb, 4. Fuq l-axħar wahda, l-aħħar 10, wejja, kemm inti. Vera. 4, okay, l-axar wahda tinjorak, titlaq lem. Illa, xinti diffiċli, ostja. Bazi, kem domna nasbu, għadik. Dik l-arwada li domna nasbu, ostja. Mela, wasalna fl-axħar, it was, I love that. Illa, kem kienet tajba. Did you enjoy it I more really importantly? enjoyed More it. importantly. I really, before, I was like, oh, I'm a bit nervous what they're going to ask me. But I really enjoyed it. I'm so happy that I came. I came a bit late, but I'm better late than never. That's fine. Did you feel? Are you sure? Did you feel misogyny coming out from us? You guys are men. Chauvinism, work. Did you feel? What's the word? Did you feel that we objectified you? No. Because we've been told we objectify women. I just want to make sure that the women here don't actually feel we're objectifying them. I know you from before. My first time meeting you, and it's been a pleasure. You're very funny. So thank you very much. Can you just give a shout out to all the women out there? Wejdilhom li aħna maħniex fucking misogynistic. No, they're not. They're very sweet. Kemm trattajnik tajjeb? No. All right, I'm hydrated. I'm taken care of. It's a bit hot in here. Tajni għana ilma tal-vit. The handcuffs are off. Exactly. Of your feet only we kept for now. Underneath the table, you don't know what's happening right now. Chained. Shackles. Għallu ringrazzjaw l-sponsors, għabelna l-ringrazzjaw il-Sotto Zero li l-lum maħadniex, imma actually għaxanna xaġa pjanata u ħanieklu men ħafna minnom daw Bazzewġ bajdi. Naqra ħjar. Għawarom tal-isqof.
Ora tajjeb. Nirringrazzjaw l-A2Z Electronics li jieħdu ħsiebna bl-air conditioning u bit-tech laptops u daw l-affarijiet. Nirringrazzjaw ukoll thecasefactory.com għal cases bil-bajt tistgħu tiċċekkjaw thecasefactory.com, onlineintimates.com għal ġugarelli tal-adulti 18 essential, yes, għal 18 plus. Għax pjanti ma tistax tkabbar, fikus ma tistax tkabbar, 5 points growing 18 plus. Mxejt sta wara, fimtek. 5pointsgrowing.com għal ficuses u da kollox li għandek bżon biex trabbijom. DElead.mt, propieta u daw l-affarijiet u għawihet mill-sponsors il-ġodda tagħna bħal huwa Fire and Fork ukoll kull nar ta' erba qed ikollhom all you can eat meat. Wieħed mill-sponsors tagħna wkoll Fire and Fork, check them out on Facebook u everywhere. Anyways. Also, Naledi, please let everybody know where they can come, work, what I mean if where they can come. Where they can come, work. Come on now. Yeah, your profile. Naħlif lek kienet vera, it was really genuine. Vera ma Sure, where can they come and see? Vera, No, okay. So just on my Instagram, I use my Instagram most, the only Naledi. Okay. So just follow me there. minnek Malta. There actually is one. There's another one. She's named after me. Another Naledi? She's white. Naledi bayda. Vera. Barit naradi. Yes, it's mini Naledi. Well, she's not so mini anymore because she's older now. But yeah, there's two Naledis here. All right, okay. Fun fact. And it's modeling, Ġifieri. Yes, modeling, just entertainment. But now because of work, I'm traveling a lot. So you'll just see. Ma veru, so guys. Stop by. Nringrazzjaw ukoll il-reference li med-photography.com li ikun hawnhekk kull episode jagħmlilna .com? M'għandekx website le inti. Med-photography fuq Facebook u fuq Essa Facebook, ġivi. Med-photography. Marru jemmu. U nirringrazzjaw u koll il-media l-Jan li jissapportjawna billi jħostjawna u koll fl-studios il-ġodda tana. Eżat, proset l-Patreons, il-ħabiba Nicole tana l-edi li ġiet il-support naħseb dit imdejt tibza li ħatkun l-unika mara u għalek ġibna għazħe. Yeah, security. Na, security. U vera, aħna da għalek ġibna u koll il-fakkar, Martina, sorry, jina ignorant. U din naf li... Din naf li ġejerġa, ara xindal-ġin dibalġ, PJ. Baba, proset ġborza dik. Proset il-PJ. Borza ta' San Martin. Proset il-PJ tal-borza. U kif ukoll tal-acting skills u l-spooner tagħna u hekk jagħtaw. Guys, thank you once again. Very big thank you to Naledi. Ma ninsewx tiffollow jaw lilna jekk tridu fuq is-socials tagħna patreon.com fejn tistgħu titlu taraw tgħinu siru naqa' patruni kolkom content speċjali, content qabel il-flokkijiet ħanibdew dal-waqt. Ħanibdew bajtu bacon il-ħanut, ħafna iktar flokkijiet. ħajkun iż-żaffox kemandkom ħajkun il-main slogan tagħna. Kulħadd ħajkun Malta jiġri bżoffox kemandek. I was saying, what does that say at the top? Żoffox kemandek. ZFKI, kulħadd ħajkun biż-żoffox kemandek miktub, nigarantilek. Follow us on YouTube, Instagram, wherever. Guys, once again, thank you very much to the one and only Naledi. We'll catch you all next week, guys. Bye-bye.